Yn y brif adran roedd y Barri a'r Seintiau Newydd yn brwydro, 2 o dima newydd y gyngrair. Y Barriaeth ar y blaen wedi 8 munud diolch i beniad Megan Bowen. 10 munud yn ddiweddarach a roedd hi'n ddwy, capten y Barri Lauren Harris yn curo ser y Martin o 35 lladd gyda chic rydd arbennig. Llwyddodd yr ymwelwyr i rwydo cyn yr egwyl, Georgia Griffiths yn y fan ar lle i fanteisio'r gamgymeriad Chelsea Herbert i godi calon y Seintiau ar yr hanner. Diflannodd momentum y Seintiau 5 munud i mewn i'r ail hanner, ergyd hyfryd gan Chelsea Cochran yn gwneud hi'n 2 gol i 1 i'r dreigiau. Wedi chwarter awr o'r ail hanner ac roedd hi'n bedair i'r Barri, Mackenzie Olden yn manteisio'r bas berffaith gan Manon Pierce i sgoriau gol gyntaf y tymor hwn. Sgoriodd yr ymwelwyr yn erbyn llif y chwarae 2 funud yn ddiweddarach, ergyd Faye Marshall yn twyllo'r golwr ac yn canfod cefn y rhwyd. Roedd hi'n 5 i'r tîm cartra gyda 10 munud yn weddill, ser y Martin yn methu darllen y bel ac yn creu cyfle hawdd i Manon Pierce, haws methu na sgorio honna dybiwn ni. Ar ôl colli o 2 gol i 1 yn erbyn Aber wythnos dwytha, roedd y Barri yn edrych fel tîm gwahanol y tro hwn. Mackenzie Olden yn sgorio ei hail gol o'r gêm a chweched y Barri. Roedd y dal amser i Mackenzie Olden sgorio ei hat-trick, yr ymysodwr yn gorffan yn gelfydd ac yn sicrhau bydd y goliath gyntaf y Barri yn yr adran ucha mewn steil. Yeah, it's a heavy one to take, but as we said, we keep pushing. We're a new team. We keep performing every week, and we know what we've got to work on. It was a tough one to take, as I said, but nothing more that we could have done. Everyone gave everything. If you don't play to your level, you're going to get found out in this league. You're right, we did play some tidy football at times, but not enough. Unfortunately, in my book, 2 teams came to play football today, but only 1 team came to win. And our girls have got to grow up very, very quickly and understand how to win in this game. I'm delighted to get my first couple of goals for the season, my first hat-trick, and it's good that it happened. Our second game into the season, pushing into a hard game next week. We dealt with the occasion really well. The game management was really strong, and second half then I think as TNS were chasing the game, it's helped us, and we've scored some really good counter-attacking goals, some really good quality. So absolutely delighted. Obviously, first win in the Premier League, first home game. It's been a really good day for us.